Ndagushuje kandi nkuhaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump mu ijoro ryo kuwa 13 Werurwe muri uno mwaka wa 2026 yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zasenye ibirindiro by'ingabo za Iran biri mu kigwa cya Kariga gifatwa nk'umutima w'ubukungu bwa Tehran. Donald Trump J yatangaje kandi ko yafashe icyemezo cyo kudasenya ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli biri muri icyo kigwa, ndetse anakomeza avuga kandi ko Iran cyangwa se abandi bari kugenda bayifasha mu ntambara yatangiye ku itariki ya 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026 nibakomeza kugerageza gufunga umuyoboro wa Hormuz ndetse nawe azisubira. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'igisirikare cya Iran cyo cyatangaje ko kurasa ibikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli n'ingufu bya Tehran bizatuma nacyo gisenya ako kanya iby'ibigo byo mu burasirazuba bwo hagati bikorana na Amerika nabyo bigahinduka umuyonga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 14 Werurwe ibinyamakuru bitandukanye byegamiye kuri leta ya Iran nabyo byatangaje ko nta bikorwa remezo by'ibikomoka kuri peteroli biri muri icyo kigwa cya Kariga byangijwe n'icyo gitero. Ikigwa cya Kariga kiri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umuyoboro wa Hormuz hafi y'umujyi wa Bushehr unakora ku nyanja. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'ubutaka bwacyo bufite ubuso bwa kilometero kare 20 cyuzuyemo ibigega by'ibikomoka kuri peteroli binyura muri icyo kigwa, ndetse kandi ibikomoka kuri peteroli akaba ariyo soko y'ubukungu bw'icyo gihugu. Ibikorwa byose biri kuri icyo kigwa byubatswe n'ikigo cya Kariga Chemical Company, aho cyahuzaga abashoramari b'Abanyamerika ndetse n'Abanya-Iran mu myaka y'1960, ari Hossein Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, yongeyemo ibindi byinshi mu gihe yari ku butegetsi. Mu ntambara ya Iran na Iraq yabaye mu mwaka w'1980 ibikorwa byinshi byari kuri icyo kigwa byarasenywe, ariko ubwo yari irangiye habashije kuba hakubakwa ibindi bishya, harundwa ingabo nyinshi kugira ngo zikaze umutekano waho. Ni mu gihe kandi mu cyumweru gishize Yair Lapid wabaye minisitiri wa Israel yagaragaje ko gusenya ibikorwa remezo byose bya Iran ndetse akaba ari naho itunganyiriza ibikomoka kuri peteroli byose biri kuri icyo kigwa cya Kariga aribyo byazaca intege ubutegetsi bwa Tehran. Abasesenguzi, ubwo ni abasesenguzi bafite ubuhanga mu byerekeye intambara, bagaragaza ko gusenya ibikorwa remezo biri kuri icyo kigwa bitabasha kuba byagora Amerika ndetse na Israel, ariko bagakomeza bavuga ko atari cyo cyemezo cyabasha kwihutirwa bitewe n'ingaruka ngo zishobora gukurikiraho. Kuri ubu ngubu ikigwa cya Kariga ntigifatwa nk'igifitiye akamaro Iran gusa, kuko sosiyete zikomeye zo mu bihugu birimo iby'Uburayi ziyikuraho ibikomoka kuri peteroli, bityo abasesenguzi bagakomeza kugaragaza ko Amerika iramutse gisenye byaba ari igihombo kuri benshi. Muri make ni ku isi muri rusange. Ngayo nguko, iyi ni Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Ndagusaba gukomeza gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ubane natwe no mu bindi biganiro. Bakaba bari kumwe nanjye Uwimana Damien Hodari.